When I come around, got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu novu epizodu, na mom kanalu. Idemo, danas ćemo igrati Attack the Bad Team, kao što vidite, ova kuća se nije sama napravila kao što ste pretpostavili. Ja sam je napravio u epizodu koju maltene ništa se nisam čuo, znači bukvalno to je bilo ovako. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu novu epizodu na mom kanalu. I ljudi moji, danas ćemo igrati Attack the Bad Team. E tako je upravo bilo, pošto jedva sam se i čuo, znači samo su se čula vrata ovako i zemlja kako sam hodio i to. Tako da sam napravio, znači ništa od itema nisam novo pravio, sve sam uzeo iz pećine. I danas ćemo početi sastavljati bazu za gdje ćemo staviti raketu. To će da bude u Cobblestone, znači baza kao, na primjer, onda ćemo da napravimo jednu veliku bazu i tu ćemo da napravimo tri kao rupe gore da može da prođe raketa, tako da počet ćemo da gradimo sad u ovu epizodu, pošto nema mnogo vremena. Kao što vidite i dalje sam prehlađen u prošloj epizodi na Hypixelu, tako da ne zamjerite mnogo na tome. Sad ću ja uzeti ovo što je usađeno. To što sam freaking žensko. Ne znam, pošto igram na krekovanu ovu Technic Launcheru, ne znam zašto bi bio žensko. Ajde pokupimo ovo i da... Znači tu će nam trebati jedno 3-4 steka blokova. Sad ja ne znam, samo da vidim nešto za osvjetljenje. Evo ga osvjetljeno je, pošto nije cijelo da se osvijetli. Tako. Da, ne znam, bili u onu pećinu prošlo pošao, a i tamo su pošli. Tamo ima i rudi i svega. Ok. Ajde, lavo ću se popiti ovdje izlaz da mogu da vidim. I ovdje ćemo rušiti. Ja ovo jedno ide sam prije rušio. Mogli bi ovdje neku bazu napraviti ovo. Bez. Imamo 2 steka po 64. Morat ćemo još ovdje praviti. Gdje je ovo? Evo ću na 2, na 3. A još ovaj stek i bit će dovoljno sad. Da bude više blokova od kuće, da je ono širi i duži, dobro, duži će biti za jednu bloku. Evo. Još malo. Evo. I tu ću držati te stvari koje su potrebne da se ovdje sve sve. Ali to još imamo još dok stignemo do toga. Sklonim. Evo ga. Znači imam zemlje, neće mi faliti. Sad ovo rušimo. Znači nešto nije htjelo da se pali, ali ja sam ovo popravio kao imam koliko nam je stalo s ovim. 12, mogao bi ja poći još malo Cobblestone nabaviti. Ovo samo da vratim, moram još jedan chest praviti ovo. To mi je najmocnije. Nema napravit ću imak. Aj sad ću ga napraviti. Ja nemam ni bude, moram i bude napraviti. Dobro, to ću kasnije, ne treba mi sad nešto bude. Idemo još Cobblestone. Ovo ću namaknem, ovo ću da premislim ili drugo. Ovaj bambus. Ovo je dobra stvar, mnogo stvari možete da napravite u bambusu. To mi sviđa. Ok, znači... Fuck, prepust. Noć je i... Aj skupit ću još 2 steka po 64. To bi mi bilo dovoljno, mislim. Ajde pokup. Izvinjam se. I moram neku baštu napraviti za ovaj bambus. Ja baš ne mogli... Ja mogu blok od bambusa da napravim. To dobro i onda ovako. Ja još sam mogu od bloka od bambusa da napravim 2 mala bloka od bambusa. Mogli bi neku kuću od bambusa napraviti ovdje pored. Ali ne vjerujem. Ok,
4 bloka imamo, uzet ćemo ovo i stavit ćemo glađe, 9 blokova. Skupit ćemo to, a ja da idem po wood malo, da ga skupim, pošto nemamo ga. A fali nam. Ok, znači nešto mi se desilo sa snimanjem, samo mi se ugasilo. Nego nema veze, to smo, nisam ni izješao, nisam ni studirao, tako da postavimo ove blokove što imamo. Skoro smo završili. Da uzmemo 15 blokova, stavit ćemo da napravimo chest. Napravit ćemo jedno 2 chesta ovako. Standard. I stavit ćemo ga iznad, u stvari neću stavit ću ga ovdje. I da ubacim šta mi ne treba ovdje, pošto skoro mi ništa od ovog ne treba. Tako. Idemo da postavimo ovaj blok. I još nisam smislio koji ću blok da stavim. Moram sad otići na... Ok, znači opet je ono bilo što mi se gasilo, sad sam to popravio. Evo kako stojimo sa stovom, dobro. Znam koji ću stone da uzmem za zidove. Uzet ću stone brick, pošto sam vidio jako dobro izgleda na ovu teksturu. Tako da treba će nam još stone. A sad ću poći kad postavim ovo. Sad ću poći kad ostavim ovo. Samo da nasjebem nešto, pošto ja umijem da sjebem. Ja, šta sam rekao? Evo i drugi. Kako ja to napravim, ne znam. Bukvalno. Evo, ovaj sam mislio. Mi fino ovako samo postavimo i 5 blokova ovisi. Samo moram da idem za cobblestone, ja, to mi je najbitnije. Čekaj, prvo da idemo da spavamo. Pošto... Čekaj da uključim mobove. Easy. Da uključim mobove, da ne bude samo ono obično proživljanje, bolje s mobovima. Ove kamere se prepostavljaju iz preko 5. Čekaj da postavim ovaj. Ovo. I ovo. Evo imamo 8 brikova. Idemo sad po stone, cobblestone. Evo ovako ćemo. I ovdje sad. Tako. Moram nešto napraviti. Treba mi, znači, 2 kantice. Ovdje ćemo ovako. I da probam nešto. Da li to radi ovdje. Ajde, daj. 2 kantice. Ne, ovo je bukvalno voda. Waterbird. Ovo je voda. Kako ja mogu sad uzmem naftu ovdje. Mislim da i ne mogu. Ne dobro. Sad ne znam je li ovo uopšte nafta ili voda neka. Sad. Samo da vidim. Ovo i... Ovo je lijevo. Evo ga. Ja sam uzeo ovo. Sad to s kanticom ne vezam. Da ovo ostavim u čestu što mi ne treba. Ovo mi treba, ovo mi ne treba. Ok. Sad ću ovo da dodam i da čekam sad da mi se ovaj ispuši. Ok, znači ljudi, to je bilo to od ove epizode, samo da slušam. To je bilo to od ove epizode, ako vam svidjela epizoda, neću ovako. Ako vam svidjela epizoda, obavezno ostavite like. Ako ste novi na kanalu, subscribeujte se, a mi se vidimo u sljedeću epizodu Attack the BT. Pozdrav!